Nah, jika Anda menyimak media sosial beberapa hari ini, ada berita dari Alaska ALirlines yang situasi di dalam pesawat saat itu salah satu bagian pesawatnya terlepas. Nah, informasi yang satu ini, saudara, penumpang Alaska ALirlines, salah satu penumpangnya yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 9, menceritakan situasi di dalam pesawat saat salah satu bagian pesawat itu terlepas. Penumpang itu juga sempat merekam situasi dalam pesawat sesaat setelah insiden dan masker oksigen muncul. Pada sejumlah foto dan video yang merekam atau direkam oleh penumpang bernama Kelly Bartlett, terlihat suasana saat masker oksigen jatuh di atas penumpang dan permintaan pramugari kepada penumpang untuk menggunakan masker oksigen. Menurut Kelly, para penumpang terlihat panik, apalagi saat kekuatan hisapan angin membuat kursi penumpang yang kebetulan kosong terhisap keluar dan hampir menghisap keluar sejumlah penumpang. Pesawat akhirnya bisa mendarat darurat di Bandara Portland dan otoritas penerbangan Amerika Serikat FAA melarang seluruh pesawat Boeing 737 MAX 9 terbang hingga pemberitahuan lebih lanjut. We had just reached the height or the altitude where they say you can turn on your devices, it's okay. So it must have been about 10,000 feet and we were still ascending. So a couple minutes after they made that announcement, we just all heard there was just a really loud boom, which was so startling, and the plane just filled with wind and air. And it's just crazy because that shouldn't happen, right? You know something's wrong and you don't know what. I didn't know where the air was coming from. The oxygen mask dropped. Didn't know if it meant we were going to crash. I mean, it was just something was wrong and we didn't have any information. So it was a really scary situation to be in. Lepasnya panel di bagian